Me ya sure say you na ya say India flight be free on mo airport London akwa hwe hono mo yes me chima a plane crash ana akwa hwe hono mo me ya sure say what tete ho say ye di mu full details no every ha no ya KwakuSmart TV mesro so be subscribe to me YouTube channel no na bo notification bell no so say na me drop video bi a won sabe to me Akabi ha no the news around the world ana ya de bro subscribe ma me sisi a flight bi every Indian airport I didn't ni akere London a flight no na enipa ewom 242 na nchemu kire say flight no etu ye no atwanso honum na etu ye na anko ba bia ba 2 minutes 3 minutes kra endu ana flight no airport honum a te say etu ko so yes omo kire ma 193 kilometers ana flight no efi so e ba hwe honum ye nyina enum say flight bia ebetu a pilot no oma etwi flight no yes any flight na nkasa omo check bibia hu engine any niema ekeka ho se problem bia eni ho a pilot na drive flight na nkasa ya hwe wo mo apomudi wo mani ha wo mo apomudi city ansa na flight na ye den etu flight ni bi mpo ono ma pilot ni bi 2 3 senior way bra na we abeje yes oma check bibia you okay yes everything was all right now so omunim nia eba ye eni nia esi ye flight ni took off 193 kilometers esan ebeje muhwe on na nipa na ewom 242 ba ko pe ana survive ye 241 ne dia atwans ho na omu nyina aye nyame dia na nchemu kire se nia osore ye no the seat number no owo ewo flight ni mu no emra wo twom bibia wie plane na ready se ibetum oni obi switch ni seat wono tu free na akonya oteso ana ode ma obi ana wono ekotena baabi se nyankopon ka wo ho a nia ebesi bia no oyi kirewo yes enu nti no ono switch akonya oteso ana okotena baabi na flight na nkasa mu no esan so ekokwahwe ho no mo no flight yi nenu se flight bia hwe ono ma e blast yes e blast ono epie free mu ansa ono nipa na ono no obi switch akonya no osan so pie every plane opie ya na plane no e blast ya Indian Kumawood ma airport one echi just Andrew baby ya ana chehwe nkrofo dan so ni nipa na opening de 242 no ba ko pe survive ye na nche wo say 241 na nkasa mo nyina wu ye no baby a plane na nkasa kwahwe ho no mo no baby a plane na nkasa ekwakwahwe ho no mo no edan bi ho no ma na nkrofo hihim eno de nya metu dwa say bi wu ya na say nipa no rewu ya na say obi anwa nka de e betu dwa KwakuSmart me de bebram but ni nyina na say flight no India flight bia edi na edi ache in London akwakunya accident akwa clash amenipa 241 de atwanse ho na 2019 asem we BC ye 2019 asem we ABC ye na ye Ethiopia Airlines yes and also I think say na ye 160 something 157 yeah 157 2019 and also omu nyina omu we ye and in the year 2018 and also ABC ye in the year 2018 and also BBB Airlines yeah me refugee ni kakra and also enipa 187 and also money now move but this time yes we India this 2025 need 241 omunyi na condemn ana plane na nyina accident ni nyina so no wiase mu ye hwe planes a crash wo wiase pa yes company no e wo US e boring omu de plane hu dwumadi ana omu ye e boring company omu do mu ye place omu USA na when woni ni say sankasa company we wo Africa ha no mu baabi a company we ya bodi sanka wo Africa ha baabi a ka woni ni say kamrofo na be shut down and am say we American company sa American company yin so no enye say mrofo company keke na akwa American company ntino mo person be shut company ni down omo tumi shut ne down ana omo place nya ne enya crash na sanso kum nipa I can't think far. A plane monophobia na etititi mu no. Omu chima eye woman bi ono okodi holiday. Ewo ne maame enchen no oka plane ho. Wewu afin say awarefo bi omo ware ye na ana be ma ne di ofri India ana okotena London. Iti afin okwa ene matoto yi a why bibia ma ne wife oba no so mra mesra no. Oba no so tisa plane mbi. Afin so eye man bi ne yere ne ma almost omo call lend akwa jo mani kakra omo kwa enjoy omo so ewo plane mbi abusua ni nyina ase ahye I will say Kregume abusua ni nyina chese omo ase ahye I can't think far plane de na nipa wo 242 ba ko pe and survive na ne survive ye no eye DD India
a TV station, radio station, yeah. Me fancy Ghana, Becca say BBC, yes. DD India. Omukoi, Bakuno, a cow on Kumano, Omukoi, and then Kokasaye. नजरों के सब सामने हुआ था मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ तो मैंने ट्राई किया जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से तो मैं निकल गया वहाँ से I don't know who was screen any no. Omukoi and Kokasaya. And no anomai say answer na plane and case betuno or no be switching na konya sit now or no chat ticket now with Yano or no be switchy we name your ban swa and ma when you be switching a plane and casino accident and ankasano answer na plane ebe blast no or sorry free plane in boko answer or sorry ana plane a blast here and in way a news I bet 3-4 days in the and no one will be a house KwakuSmart here for next and so me de brema hi KwakuSmart TV me so subscribe to channel no ama me TikTok so na subscribe to YouTube channel your Instagram your Facebook e ho nyina yidi adwuma e ko hono mo idi ameje so e KwakuSmart but more than so subscribe to me channel no ama me my crowd